journey, the journey, the journey. Mema wakoba ediba the journey TV shows wo Adom TV. And then so nyame edibre Adom ye na ye ba betwetwe nkomo. Na nsa na mamenda aboafo ye omaso masina na watwe bia mtindi dwumade ebro. Ye time heba mixture or malaria de where you are anytime. One time arena the give us clean care. Asiesie fie na efie aye kama. Ubia wo de nyadua heba mixture or say wonum nya wo de na won feel fine amesre wo kopenya dua na bibia ebeye kama. Midima for heba center for say yare ben and a house say yes stroke diabetes so wo ko midima for ho a omo besa wo yare ama bibia aye kama. Afa Joffof sanitary pad and a Joffof wipes or more so ewo washing powder sign ewo baby diapers intimate source say wo ko dwa so a ade a obi a use Joffof for products intimate so obeto wipes no e de afefa abofra no ho wi na de ne diaper no abone kama o wi a eniam afi ho niam aye fi nyina mesro fa Joffof washing powder no esi na enye kama wa wi no na kire say oba wo bu nsa no wako won fichire ne mesro sanitary pad ba ko pe Joffof sanitary pad esa edwumakuoi eniam omode abadwa so kama na FDA agi atomu say ye yusuma honam dua na emfa nsunsanso boni bia emreye empanyefo yi with Adom TV and Kunama Entertainment and asoma sen and amidi dwumade ebro mami ntwa me ho kwaje nkwato me ba ye beto ankomo no so enko ba bia journey, the journey, the journey. Yakwaje enkwato oba aha Adom TV dwumade a wo hwe the Journey TV show and let me guest no abrantie bia obo ne ho modern as say dey say over street ne so na jollof dia ade obi aka ne say spicy jollof king ono na agi chese kuremu agina mu pa obo ne ho modern ne ba betwetwe nkomo se nya so ba bia wo bia no wo betimi ahu se wo wonsa no dwuma na busua bibia eno so betimi aya de kese amawo eti ne ye ne Albert ohini Nana Yapua and a share with the Genesis more quaba. Yeah, say dear, spicy jollof king. A den crana, spicy jollof king. I bet 2 months to say, a Diana de turkey, kinky, jollof, and nama spicy. It's a wedding cry, Hanu Kumasi, Aboso, a den. And outside you made would buy. Women made us made that with tea for some of her phone. Yashasi ache na kana say to boase na ni esua na ma bebre so nti me shase 2016 na no na me yenkofo de nkaka na me hu ne say me ankasa no mahu adwuma na ni so awie deda nti yese me ye bibi na me hwemu a kromu ha no obi ye small park na odi bibi kakra ka ho nti me hwemu na me se da bi madwuma mo ye kura mpotitiri muni nipa bebre na eye enti ene ma menye bibia ebe se ye de banwa wani be so na wani age enti ne ma me de sa box no eba ya me de sha asa okay na eye de na adwuma bebrebe wo wiase wo ye wadwen se wo be ye aduane cause eye na bebrebe adwuma bi wo ho a e wo gender nke wo se eye aduane no de go bia be ka se ma ene ke wo se eye awaye bema wodi si wani so se obenu aduane abeye cake abeye where you are today dey na inspire you me mama okay kan se mebusuafo no e ma ewo mu ni na anim aduane no wa okay nti ye bema na oka ho na anim aduane ne no wa wo de je se wo no ya no wa ansa na wa ba bedi wow nti ye fie de obi anim aduane no wa ma mama ne ene me no ka se kwa ogusu ye aduane eton okay aha nti ono na me hwa me sua no se jada ho ne aduane kura nsi so a na me ho me basa yesa me bibi nsi o hye kura yesa me disi so na ehu keke mame nti eno no me hwe na mu se da bi me so me de no no nti de nyankopon de adom me nti yesa me so mu yi o se wo so mu yi waka se wo maame na enu aduane yen hwe mfiri wo mofra bremu na esi wani so se wo beba benyini abaye aduane da bi ana se de na esi wani so fa yen fa wabrabo na me pese me fashion designer okay nti me catch obi etimi hwe me wo se obetimi aye because Miss Matadi Shemuni Adina no muka. Inti minyi na e change ye no ko aduane. How many years now is the sans ano? Oh, be 9 years ni.
Na first sense aduane no. Aduane no anti me no aduane kwa no o ma no muni me pan de na nyom mama. Na nyom betimi anwa. Se metimi anwa. Go ma no wa cha ton kwan ho da. Okay. Nti na nkofu bibinim se betimi anwa. Wetimi anwa. Na no na ye o ma me adwuma na se o de no start ya se na wadu ba bia wadu. Me ame de. Wa wo de. Me free ma me nche bank ne de. Me ame adwuma na me beye. O bank how many years ni? Me bank 12 years ni. He fa na o free. Me free achima safo. Ti fa ye fam. Fa ye fa abrabo no. Ye wo jani no. Fa ye fam ane na ye mbra spicy jollof king baby a wodru ne social media agentire he ni baby ai. Say na na abrabo ne tie growing up. Na abrabo ne enye enafo. Because ma me wo a wo ntafo nkwan on wo baako. Nti aye ono na wo hwe ye ne papa. Ono papa ne ekọ na odi scanner ba na eda school. Nti school sem krampo no de du baby ne emu no eden kakra. But se wani suade hu no wo bibi se wo pese wo ye pese wo ni suade hu bia betimi aye. Nti du baby na me tesa nkofo nchen. Okay. Na me tesa nkofo me bank kan fo me tesa nkofo nchen ba me hwa o ma me teno mu nchen ni na mo bia mfiri mu ma. Nti agense me ankasa de sa brabon de wa wo na ye wo dia. Nti no me na me disi me ho sese da bi na me ntimi ho na me no bibi na me ntom nti delivery kwa me na to bia na me ye. Oh wow obi oda na wa odi akoma no ekuta me na bo ho ntimi du me ka je se me di moto ne ba moto ne ko so me na me manante dia abro na waje no so atoko eno kwa de wo pa afama me wo pa afama aduane na pese wondi na onsan na me tua me kana me nko. Oh wow. So how was it? You started selling on the streets, you know, as obi oton wache. How was it? It was not easy. It was not easy because and obi oni mi bia be catch us many ending. Inti me so me hu me ho saade but me hu ne say me dim sika ye mede. Me di obi sika nye mede. Me di me am sika ye mede. Inti said ye tie bia you obeka we kire de wa asema but me de ndia me pese me di nya wo de wow sana me de bo mabrabo sana na de bo mabrabo okay ye hwe sese na say ade amma ye mema ne ba mo ba mo baji afa asa mo jire mo ho ma ne ye recently now we bibi wo culture center. What was it about? Aduane ya social media aduane but kuma se 4 per masem mo dom nti edom no kra bu fa so sa edom no bu fa so nti kuma se fo mpo acho san ba na oba o de jollof ni be ba be breo pa ti jollof ha jollof ni be breo we dey wia ya o wia fasimi me ka no so ka ne me hu emfa mama me director nsa cause jollof no and nice ya wo de na me de breo you dey bring me birthday ni snack ko yie tekino so tekino me hu video ni ka sana wo ka teki makono so de das edme de wajia tu na you be do ha you I think somewhere last year and I shredded e na inspire us starting na ma celebrities ne nkofo a e wo followers ne omo wo animu kakra no ma omo aduane no omo start marketing makoso bo ho a oye adwuma ye pepe ongoni nsam aduane no fa mba na obi adi akase e de kra na obi abeto bi on de finchim sikasam unya asanyansa ne wo he se adwuma me ye minimum no a ede na so me nkwama ho odin entime nye me hia exposure e ye den e na hwan kwa so na de start ma o the pod starts me AJ pounds. Okay. AJ pounds and I mean on the me pa me madam penny pa. Na me hu ne say me nko ama hodi ntimi nye. Me busuafo ni sa numbers no. Me busuafo ntimi fa me nkodu ba bia me pese me kodu no. Anti no said ye tie bia say ye kakra na ese wo bo na wodi bedu wa. Obetse. Yeah. Udu ho a obetse. Ai. Anti no me hu ne say ma me hya siesa. Nti AJ introduce me ma Timakunkum. Okay. Na Timakunkum so introduce me ma PCS. Okay. Na say. I start na how as a birthday we nyina abeka ho. Birthday package na. Eh, wa banklan yo. Eba adwuma mo a I know how it is because na me your restaurants and then because of me adwuma also mentimi stress and then I stopped. And workers, we know how it is working with people. Yeah, to no ko enehi adwuma ne ba bebre no like say na adwuma mo e koma o workers ni ade
Obi o be catch you say aduane no a any workers edafo bia oboa oboa na ebeye mmara mawa agin se wonye nipa a oyote asefo woti nipa ase se wonti nipa ase wonti menye se adwuma we na first na me fa boys nkwa na me no me adwuma na boys no we fa wo ma no beba no me mom ba bi da me to nsu ma wo me to mo light me na me mom se mana wo di bedware ne student ni na but yes still na enye adwuma obi wa time a wo beka say wo mre adwuma na sa time no wada because an adwo no wa na opie aha inti me hu ne sa na me se da bi ma me mfa mpanimfo inti no enafom ai say omuba no so omuhu ne say oh ye ni we age mates inti won say wo betia ye that is the thing inti me so de wo ya metia me mfa hu ni we age away because at the end of the day no wo so me no so a me magiska wo ba magiska wo me ho ti ma bi no metia it the sefata bia was say yes o ma nipa ne ye e ba aduane no ma e ya na emmema na mo ye mma nwuma no e ya na dru ba bia na mo bibia ye mama e ye san affect ma ware me de me wale o ba wale on e tu wale ba no na o yire ba no me tu me obi a me ne sha wale nti me wale tu ba ware na o ba no na no be no e du ho a be ma no e ben be no anu e ben oba so no e ben me re ho aduane na me no aduane na me manage ene na oba no a ne re ho a aduane no na ma na ne je ne de ye na ye ho ye ba Journey the journey. Journey the journey. Yakoje enkwato aba oguswa hwede Jenny ewo Adum TV and my guest today is Spicy Jollof King and I yetwetwe nkomo it me stroll so where owo adwin bi so pese wonko into aduane no ade a ena tena se na sua bibi na se de so bia no so wo so mu ya ebetimi abaye kase it ene ye ne twetwe nkomo it the time I was starting out on wache wo kwan so no a wo yes obeton aduane no wo dwen da se ebedru baby na adri you had that dream. I had that dream very long time. Me started aduane no wana na me hu se da bi ebe farmer we na ese me ye nje se me ye ni yi me ni special bibia ye yi bia but me de ne say me presenting a kama hu ane wani nje the aduane sweat there. That is a packaging is very important when it comes to business because we any year kwa na ye ne basa you see kwa the packaging na ye hwe enye aduane na we inside no so ye na ne menu no sambo mu kai ekia na se ne asoja apaja wow it's we show anima from years ahead of you saying up as a young spicy jollof be Ghana na boss be bia every region be kwa every region be say afena this year shase wo Kumasi ye shase wo Kumasi nti ko be branch ni be wo Kumasi very soon. Okay, it's will be a branch, you know, not all be training and coffee caterers. Nana, are you going to have a special spice? And no, or branch in another way, Johnny. Oh, me spices, na more money na. Yes, me wo make us me wo nipa 9. Omuguso e me training wo. Adi omoko different region. Omo no, omo e ready. Na se ne kra me ni ho a menim se de me pen se de ekono no sa no eye no se ne me ka se ne e bi branch no Kumasi ne na me ni ho ne kra mpa ombe no ankran de no ama ye to a ye beti de no to se wo spicy de ya oh wow beautiful na omo a oni omo ye adwuma no have you faced any difficulty because it has see obu ho oni wafa caterers chef ni ade oni omo ye adwuma munya ho ne recipe ni ade obo ho na omo ate omo ho no mo so yes same one why experience that experience be na say be ni pa mi nu but ade ne say penny depending ne you so be aye no e o Ghana ha but say ne enu me no pure water yeah boy eti penny depending we den a enye to say the open no eye no pepe. Wow. Let's say ejuma bia no is all about you. Determination ni hawa opesa we and so you having it all over regions walking
didn't bio na was sign a consider so pesa wonye. Me started spicy jollof king. Funny say no. See, giant now so part 2 years in it. 2 years ni. 2 years no me be baby. So we must me program be na me program na wakra. Kumase makoba akope. Okay. Inti 2 years no me dey asua na ma bebre. Okay. Na what place to say restaurant and coffee my working at na say did na wo dey near deliveries nko. For now they walking back e Lakeside. Lakeside. I wo na me Lakeside community 1. Okay. And they walking to say e wa na e aduane no so. Aduane ne bibia. Inti we obetima be pick up, obetima be dining and so. So e wo. Oh, nice. Oje contract say be weddings, engagements, oye bibia. For now they. So the buffet nyina ka ho. The buffet na ka ho aye. Eh, o bai. Minim say nkofo bebre hwe obi wo ha, won maduane no apa, but say na busuafo ankwaje e bia shop kakaka be fo anka moma anye ne restaurant a onye. E dey na obeka kro mo. Okwaje na kakaka ebegu because me name no e bitu me da. E bitu, okay. Me name no bitu me. Experience no. Because me no be kan bo mu ye bi. Oh. Kwankusiaka. Inti no share from one pot. Wo chance nke to adikuta ho no fe no shase. Shase. Say unwa na ansa obetimi adidi aka no. Okay. Say wo de kakraka no a na ya ansa. E na je wo che. So one chen e be say untimi nton biem. Yes. Ba ketwa na santimi no afofo. Untimi no afofo. Inti no be mu anhu o nipa a wo pese da bia no mbedidi wo nsem. Inti se na menu aduane ma akwadwo ne kwa ame a. E na o chena adwoa ne ya ba beka ho. Nsem ni bo nipa fo. Inti se me the pot ba ko na no se be pot no mienu. Yes. Inti wusua ho no free ho na. Se wo ko wanim se sika na wo de ye adwuma na no bebe wo de ne ho. Bebe wo de ne ho. You are right. Na wo de ato adwuma. Na wo sha se wo pese wo bie kakra de a ebi kwa yale wo yale no wantima kwa adwuma beba na adwuma ne ntse na wo hu no bi one thing say na me sha se no e to bi me nu aduane so ma posi se ma nu aduane o jo mo meto wo fra me kwadwo aduane me se patwa asa ade a chi a wo da ntem strategy obi an obi an ya de kwa me kam da kwa komo de me. Wow. Wow. Let's say, wow, show who crying. Okuta phone nkwa de show who crying. Show who crying e be yi. Ento data no fe comment section be didi atam. Faye bibi na nya bibi wom. Yeda se. And what me yesua ade pa. And what I'm saying is that if you're out there whatever you are doing, just keep doing it. The journey there, you know, I just saw what you're doing. I'm like, this is the small way I can also help to promote with Chuma. Intimate show baby will be a spicy jollof king or the number betu Nigerian yet day and it's solid, and these are some of the beginnings that we want to hear because in say youth in a baby will be when you yes was say intimate show baby no you can start now and it's possible a bit to me I say your boy aya also betimi aye. It can be a journey, it can be makeup, it can be a tree, whatever talent and a crafter when you muye bia na show now so wetimi aye na bibia akoso so that you don't become a burden to Ghana but you ade ba akoma me had the oba uyi ba akanya me the Jennifer na aka it is the wo mu bia ya odia. Okay, so the Jennifer say me bisa say what is that thing you never wants to do again? A dear Ben now, wabrabo mum peso be ye biuda. Say meje weka. Na obi nim obi a Madam Fubi na me hu ni pe be ka o kwadwo ye bo a we de o ya de pa o. Ba cho jenema me because of minty. Unye bio. Aye mienu ni na me ne nkofo ram no mo ye mo de mo ba ye na me. Anya asem. Me no mo nkasa bi. Mo ne me nkasa bi me kan sa. Flower over the journey so your mouth flower catch you say yeah do pa and you yes if I could a spicy jollof king homayin if I bought the journey over the journey so the amount. Thank you so much for coming and a gifts no hampers now hand so my sponsor see yen fa emma nana answer now be kon fa one number etudwa so be here so per se o be ye ne events aduane bibi ade bi obi here utimi ye bia na watimi afrɛ wo. Okay, but your number no e ba ko 024 024 3805 024 024 3805
Catch no. Okay, it's number no, and I see a type of screen so no. And it's all per se. Jollof King, I spicy Jollof King. Ubet ma follow no all the social media handles on TikTok, on Facebook, on Instagram. Na number no so what's happening na ubenya na fe order bia opebia no. Let's support our own. And yeah, spicy Jollof King and the train komo or yeah one gentleman a obo ne homodin pa just say odi aduane no ekonenim e wa brabom e da bia meka se de ofu duapa no e na ye pia no it ne the journey for ya the spicy e ba ha ye bo ba ha so onfa yemfa aduma no no onfa yemfa na brabom se ne be ya wa wo fie e bi kwa e wani so ade hunu se oba no aduane nanso unni vem no se obetimo kraye odi ya from ye hu se na enye easy ne e kwan ho wa chenketenkete nyina wa ton bi ne nne odi agidi a wo kasa spicy Jollof Kina obia etene say yeboa na te so okuro mu ha ne kumase ne nkran de Mr. also betimi aye bibi we are here to inspire, motivate and educate intimini say ne obia wo fi I inspire wo so betimi aye wo ha wase nya nkran hye say yeboa ye obeya amana bro so afei me ne nyina so yesua ade ba ko mienu aye de kan ya brabo ho. This is what the journey is about. Meda wasisa bribia wo pray etna say na ye twetwe nkomo wo dwumadie na bre be ma ye de dwumadie asi na nsa na mekono meda maboafo nyina so mo so masen na wotwe bia metumi de dwumadie ebro medi ade Abena Ghana puno for agodi ebrekum de hye asemba ako na de bia meka chro mesi nyame wo ma ebeye ye wate. I love you so much. Bye. The journey, the journey.